Намерение на пост. نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Я вознамерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката, искренне ради Аллаха. Если вы поститесь в другой месяц, то соответственно называйте его. Например, я вознамерился поститься в месяц Шауаль. Уразаға ният қылу. نويت أن أصوم صوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصا لله تعالى. Аллах Таала ризалығы үшін таң атқаннан қияш батқаншыға хәтле Рамазан айының уразасын тұтарға ният қылдым. Әгәр дә сіз уразаны башқа айда тұтасыз, шул айны телгә аласыз. Мәсәлән, Шауаль айының уразасын тұтарға.